بردام دبیر لسر مجاره خوا کوبریان هم آماجه پیکر اتر رول پارلمانتو عراقه چابدیر و شروعکارن سیاسی دبیجن که دوی خولا پارلمانتو عراقه دا وکه پیوس رول خوی چابدیری و یاسایی ندیتش بر چند هوکاره کن که رول پارلمان عراقه به رولکی گله که لاواز و خراب وصف دکن صدم چنه که پارلمانتو عراقه نکاریا رول خوی یاسایی هروها رول خوی چاودیری ببینیدن گوتو بیشه که دیگل برای دکتر سیف السعدی شروعکاری سیاسی لبغداد دیکن جناب دکتر تو بخیراتی شبو کردستان 24 دست پی که بزن بین صدم چنه کو پارلمانتو عراق دوی خوله دا نکاریا رول خوی باشی چاودیری و یاسایی ببینیدن بداية شكرا جزيلا دەستپێکی سپاس ji bo we ji bo vê derfetê ji bo we û cemawerê we bêguman encumena nûneran ji arasteya xwe ya çavdêrî û yasayî danîna yasayan derxistina wan her wiha çavdêriya ser erkên hikûmetê dûr ketiye gelek tîbînî li ser karê wê hene her wiha دوریه چاودێریە لەسەر کارên حکوومەتێ و هەمووی دەستگەهێندن ئەرکێ پەرلەمانتەران نەتەنێ دەرکەتنە لەسەر ڕاگەاندنەیە لێ بەلێ چاودێریە و دانینا یاسایانە ئەو ژی یەک ji بەندên سەرەکەیەک و پەرلەمانتەر و ئەنجومەنان و نەران ژێ دوورکەتیە هەروەها دزیە کود راگاندنی دهات اشکره کرن 22 میلیارد دلار عالی وزارت افغانستان هر وها او برنامه حکومی یاکو به محمد شیع السودانی پیشکش کری و دنگدان لسر هات دان حتی نهات تشتک نهات یجیب جی کرن وکو نمونه یاسای نفت و گازی یاسای محکمه فدرالی اف حمی یاسا تاني لسر كاغزان مايه الانجمن النيران تشتك نهات يكرن قالك يا سا هاتنا باك خستن او جبر ريروا خويا يا سايدر كتيه چيا چاوديري چيا دانينا یا سایان تنه بویه بخچه جبو آلین سیاسی و او کتله ناف پارلمان انجمنا نونران کو نوراتیا گلد که لنها گلک یا ساعتنا پخستن کو جعالی خلکی تی پیشوازی کردن وکی یاسایا نفت و گازه و قربو کرنا زیان دیتیان هر وها قربو کرنا شهیدین عراق دناف ده پیشمرگجی همه اویاساین گرنگ هاتنا پخستن لی آلیتن یاسادانی نجی او جی هن یا سهنه کو گلکی آلین طایفی ده پارچبونه تی خناف جواکه ده او یاسایی دیتنه که اولی السروي نديتنا رول خويا تشافديري و ياساي يامجن رول خويا حقيقية راستي دبر جوانديا كيدايا چه آلیک یانرانه کی وها کریه کو پارلمان بوی آوایی بید به دستحالات بی رول خو نبینیدن ده هم بردا کی سوده جوه کی دبینیدن یه سوده جد بینه او یه دهندره اداره دولتی دن هن عالین سیاسی جی هنه کو دخوازن کو لگوری پیوانن عالین سیاسی بوک نمونه عالین سیاسی هنه کو دخوازن یا سایه که دین کو لگوری پیوانن خود دینن اوجی کو زیان بگینه عالیه دن کو بایکوتت کن عالیه کی دنجی کوهن گوتن هنه بحثا یاسای باری کسی دیگه نها اوجی تبینین گلک لسر هنه لی اف عالی دخوازن کو وقت برجوندین خوین کسی بیدن پیش لسر ین گل هر وها لناف تراف اداره دولتی
كو دخوازه يعني هول دكو آلين يا سعيد في كده بق بخ كل دشي برجواندين وينه أوجي ربروبونا قندلية دانينا يا ساين كو أفج كوهاتية أو ينا بوريجي كو أفجي كفه تايبت مندية دا صلاة كو يا سايداتينه يا جيبجي كار اف همه بابت هاتنه پاکستان کو اوجی لگوری برجواندین علیان سیاسی و پارتیان سیاسی دناوا ائتلاف اداره دولت کو اف جی بزیان دیگهینه دزگاه یاسایی کو نهاجی دسلاتا جیبجی کار یا دادوری دستوری بجیتینه بویکیجی دسلاتا یا سادانینه تب ارمان چگرتن جالی وان آلین سیاسی کن هاج ناف پارلمان دهنه زور باشه کاک دوتو لدما بریوچونا بانگشه هل بجاتن ان طیبت بو پارلمنتوا عراقی هزولان سیاسی کومکا پروژیان هیا کومکا بالینان هیا سوزان هیا دبیشن اگر دنگی بدنه ما همی وی کاری خدمت گزاری یان وی برنامه خود جیبه بکن ده همان دم دا دما پارلمانتار تی هل بجاتن و دکوه جیر هیمنه لانێکی سیاسی و ڕۆڵێ خۆنەبینە ئەمە نابێتە سەدەم بۆ vەیەکێک و ئیتر هاوڵاتی لە عێراقێ باوەری بە هەڵبژارتنان و پەرلەمێنتە و هەروەها بابەتی دیموکراسی نەمێنیتن بێگومان ئەو دموکراسیا کۆ لە عێراقی هەیە وەک ڕۆبرت فۆرجی ڕێبەرە سیاسەتên ئەمریکی ساڵە 2004 بەحث کرد هەروەها گوت کو ئەف سیستەم دموکراسیە تەنێ بشەکلیە ئەبنەها بەحسا ئالێن سیاسی دکێن کۆ هن فعل هن كل كرنا لدجي فان دورشمو خدمت گزارين كو حكومت پیشکش که اب نابین کل سرخ عرده چه سوز نهاتنه بجی کرن وکو ام بحث دکر بیماغوجیتا کو اف دروشمن کو فعلیل لدنگدرا دکن لخلکه دکن لگل دکن کو اف جی زیانه دیگینه پروسه دموکراسی و دنگدانه نویسکاره که سوری جی بحث کریه کو دوی کو بعاقل بنک بدنگدانه اف یک جی وكر يكو بجي كرنا وان درشمن كو بارتين دا صلاتي بلند كرنا كو افجي تاني دكانن بريين خوفتكن بريه هالبجارتنا او بشتي ويجي تقرن كو افجي چه برنامه كي ناي بجي ناكن كو افجي زياني جي نسر كفتني جي دقينا في زياني واز بحثا في بروسيا سياسي دكم از دبيجم پروسه سیاسی چه دموکراسی تدنیه جبرکو ام بحثا گندالیت کن کو اوج بویه بشک ج پروسه سیاسی بشی 2030 اوروبا بتنی 500 سال دویا بوکو چاوا وی که بجیبینه عراق به پروسه دموکراسی و سیستم دموکراسی نکاری بجیبینه کو نکاری ببه ده صلاتك كو بويا تاني ده غانداليه دوفان بابتين غريداي رئيس دكتور سيف السعدي شروفكاري سياسي لبغداد قال ما بو قال لك سباس دكتور بشروبين